V nagradnem natečaju projekta Moji evropski sosedi pod pokroviteljstvom projekta operacije EUFOR Althea v Bosni in Hercegovini je sodelovalo preko 2500 otrok iz 350 osnovnih in srednjih šol. Ministrstvo za obrambo in Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije gostita 22 dijakov, zmagovalcev v kategoriji srednjih šol, ki so za nagrado prejeli 5-dnevni obisk v Republiki Sloveniji. Spoštovane gospe in gospodje, dragi dijaki, najprej lep in prijatno pozdrav vsem skupaj, ki ste se zbrali ob tej tako pomembni priložnosti, ko namreč na Ministrstvo za obrambo odpiramo razstavo, za katero ste si prizadevali tako predvsem vi dijaki, kot gospodje in gospe v operaciji EUFOR in pa seveda tudi tisti predstavniki Slovenske vojske, ki v operaciji EUFOR v Altheji delate in ste skupaj s svojimi kolegi izpeljali to zelo zanimivo tekmovanje oziroma natečaj. Moram pa reči, da je to tudi priložnost, ko se lahko zahvalimo vsem tistim mentorjem in mentoricam, ki skrbite za to, da se ideje Evropske unije širijo tudi med našo mlado generacijo v Bosni in Hercegovini. Ko sem gledala slike teh otrok, se mi je za trenutek zazdelo, da bi mogoče bilo dobro, da zaprosimo te mlade ljudi in pa tudi vse njihove mentorje, da nam mogoče pomagajo, da tudi v Sloveniji med mladimi razširimo idejo Evropske unije na tako lep in prijazen način, kot ste to vi naredili v Bosni in Hercegovini. Naj povem, da smo Ministrstvo za obrambo posebej veseli, ker je prišlo do samega natečaja, ker je prišlo do te razstave in pa ker smo lahko ob tem hvaležni in ponosni tudi na naše sodelavce, pripadnike Slovenske vojske, in to ne samo tiste, ki ste v tem trenutku v Bosni in Hercegovini, temveč tudi na vse tiste, ki ste bili v preteklih letih in ste pravzaprav nekako tudi pripravili to dobro vzdušje sodelovanja med pripadniki operacije EUFOR in pa mladimi ljudmi in šolami v celotni Bosni in Hercegovini. Da mi ne boste zamerili, bi nagovor za naše drage mlade prijatelje prebrala, kajti znanje jezika, ki smo ga nekoč govorili skupaj, ni več tako dobro. Dakle, poštovani gosti, poštovana omladino, dozvolite mi izreći nekoliko riječi o našem susretu u vezi sa mladima, umjetnošću i Evropskom unijom. Slovenija je ove godine željela biti domaćin pobjednika nagradnog natječaja kojega već 3. puta organizuje komanda operacije EUFOR Althea u Bosni i Hercegovini. Ovaj put pod naslovom, kao što vidimo ovdje, Moji evropski susjedi. Cilj ovog takmičenja je na ovaj način poduprijeti razvoj sigurne, stabilne i multietničke Bosne i Hercegovine na putu u euroatlantske integracije. Drago mi je da mogu izreći dobrodošlicu s jedne strane pobjednicima natječaja, učenicima i njihovim nastavnicima, mentorima. Ovaj puta su ti pobjednici iz gimnazije Edhem Mulaptić, Maglaj. Koji su to? Dobro. Onda gimnazije Fra Martin Nedić iz Orašja. Dobro, pozdrav. Srednje škole Ivo Andrić Višegrad. Bravo. Srednje mašinsko-saobraćajne škole Mostar. Bravo, Mostarci. I medicinske škole Doboj. Bravo. Drago mi je svima dobrodošli. Zahvalu i pozdrav upućujem i organizatoru natječaja EUFOR u Bosni i Hercegovini te pripadnicima Slovenske vojske u komandi operacije koji veoma stvaralački informišu mlade generacije u Bosni i Hercegovini o Evropskoj uniji. I da kažem još ono što sam rekla prije na našem jeziku, bilo bi mi drago da bi naši kolege koji su vama, dragi mladi iz Bosne i Hercegovine, pomogli u razumijevanju šta znači Evropska unija, bilo bi mi drago da bi to svoje znanje sada prenijeli i na našu mladu generaciju ovdje u Sloveniji, gdje se podrazumijeva da je biti član Evropske unije po defaultu, nešto samo po sebi shvatljivo, a šta zapravo to znači, to ste sada vi u tim svojim interesantnim slikama i crtežima veoma lijepo izrazili.
Moram da kažem da je Bosna i Hercegovina preživjela jedno od najtežih razdoblja u svojoj povijesti, koje je bilo obilježeno ratom, mržnjom i nasiljem. Na zadovoljstvo svih je uz pomoć međunarodne zajednice i naročito Evropske unije, pa i naročito mlade generacije koja se rodila poslije tog rata, zemlja postala sigurnija, stabilnija, prijatnija, ljubaznija država i želimo da bi nastavila svoj zacrtani put u europsko-atlantske integracije. Od toga će sigurno najviše imati mlađe generacije, dakle upravo vi i vaši kolege, kojima će to otvoriti bolje mogućnosti za putovanja, obrazovanje, širenje horizonta, razmjenu iskustava i razmišljanja sa svojim vršnjacima. Prije svega na takvom upoznavanju i povezivanju moramo graditi zajedničku budućnost Evrope. Ovom našem susretu pridružuje se i otvaranje te izložbe, gdje ste danas sa nama prvo nagrađeni studenti, a oni koji su dobili druge nagrade također imaju mjesta ovdje na našoj izložbi, ali nema ih danas sa nama. Dakle, na kraju da čestitam učenicima, onda mentorima, nastavnicima, čestitam i zahvaljujem svim vama koji ste iz operacije EUFOR Althea. Želim svima ugodan boravak i lijepo putovanje po Sloveniji i nadam se da će vam taj boravak u Sloveniji ostati u lijepom sjećanju.